idemo, dečki! Moramo zaustaviti te Decepticone! Sva ta zbrka zbog glupih ljudi. Glupi ljudi? Oni su slučajno pola vođa ovog planeta! Koliko sam naučio o ovom planetu, nikom neće nedostajati. Imamo aerial bote za repom! Manevri izbjegavanja! Kamo je sad on otišao? Slingshot, iznad tebe! Ja sam na njemu. Tamo je Thundercracker. Čovječe, može li taj tip ikad manevrirati? Imam ga! To smeće je svuda po nama. Ima samo jedan način da skinemo te aerial bote s repa, a to je da izbacimo ove tipove. Taoci, moramo ih spasiti! Držite se tijesno, dečki! Čovječe, jeste li vidjeli kako brzo je Starscream odletio? Čovječe, ti tipovi su zbilja nevjerojatni. Ti govoriš o tim Decepticonima kao da im se diviš, Slingshot. Dobro su građani, sposobni. I nadmoćni su ljudima na svaki način. Također su i zli, dečki. Što s ljudima koje su izbacili? Možda je bila nezgoda. Vi arogantni mladi nevaljalci, da se vi borite s tim Deceptigadovima toliko dugo kao i mi, ne biste vi... U tome je stvar, Ironhide. Aerial boti su stvoreni tek pred nekoliko tjedana, vrlo brzo će shvatiti. Uzbuna, moguća Decepticonska aktivnost. U čemu je problem, Teletran 1? Primamo izuzetno koncentrirana energetska očitanja Cybertrona. Priroda energije nepoznata. Gledaj ta energetska očitanja. Nikad nisam vidio ništo sličnije ranije. Javi Omega Supreme da ga trebamo. Moramo otići na Cybertron i provjeriti to. Omega, spreman. Moramo se vratiti na Cybertron. U redu! Ti smrdljivi aerial boti su mi slomili krilo. Možeš li to vjerovati? Vi glupani! Dopustili ste tim autobotskim kantama da vas opet potuku! Shvaćate li što to znači? Sve dok aerial boti žive, moja nadmoćna nebu je ugrožena! Pozor, Megatrone! Što je Soundwave? Autoboti su krenuli prema Cybertronu. Zacijelo su detektirali Shockwave-ov rad na kronosferi. Jesu li aerial boti s njima? Moguće. Izvrsno. Još mogu uništiti te bijedne mlažnjake. Uključite svemirski most. Što je ta kronosfera, Megatrone? Vremenski stroj. Namjeravam ga iskoristiti za putovanje u prošlost. Ukrasti energiju iz vremena prije rata, kada je Cybertron imao puno energije. Ali sada, to će biti izvrsna klopka za te bijedne aerial bote. Putovanje je dugo. Pričove goriva niske. Isključi se, Omega. Pokušat ćemo ti nabaviti nešto energije, ali prije moramo slijediti ta Decepticonska energetska očitanja. Ti autoboti su uvrnuti. Tko bi želio gubiti vrijeme na prljavi organski svijet poput zemlje, kad bi mogli biti ovdje? Znaš, počinjem razmišljati da ti Decepticoni imaju pravo.
Vi ste dečki ludi! Decepticoni su samo nevolja! Čekaj! Stani! Ne želimo se boriti! Što vi dečki izvodite? Samo želimo razgovarati na trenutak! A? Jesu li ti tipovi ludi? Ludi? Ha, ili su gluplji nego što sam sumnjao? U redu, prijatelji! Razgovarat ćemo! Što želite znati? Želim znati zašto Optimus Prime misli da ste zli. Stara zarđala kanta nema pojma o Decepticonima! Drži se uz mene! Ja ću te naučiti neke stvari o Decepticonima! I tekako! Ja ovo ne vjerujem! Optimus Prime, javi se! Hitno! Drugi aerial boti odlaze s Decepticonskim blažnjacima! Ti mali gadovi pokušavaju promijeniti stranu. 10:1 da upadaju u Decepticonsku zamku. Vidjet ćeš! Decepticoni su silna škvadra! I kako se zabavljamo! Nevjerojatno, tako su naivni. Smjestite se tamo i ja ću vam sve ispričati o tome. Ne, dečki, nemojte! Zar ne vidite da je to nekakva zamka? Sada! Za 2 minute kronosfera će ponijeti ove idiote prema početku vremena. Biće zarobljeni zauvijek u vječnom ništavilu, prije nego što su galaksije uopće postojale. To ti misliš, Megatrone? Autoboti! Držite ih! Samo je jedan način da se zaustavi stroj prije nego što odvede aerial bote na početak vremena, a to je da se uništi. Gdje smo mi? Izvucimo se odavde. Toliko o tim smetalima. Da, ali sad smo zbilja u nevolji. Aerial boti su zarobljeni negdje u dalekoj prošlosti Cybertrona. Koliko daleko u prošlosti? Sudeći prema ovim koordinatama, rekao bih 9 milijuna godina. Ima li kakav način da izbavimo aerial bote iz prošlosti? Naša jedina nada je da popravimo ove vremenske upravljače. Što s tim, Wheeljack? Moglo bi biti pričuvanih dijelova negdje u ovim rupama. Mislim da se to može učiniti. Onda učinimo to. Aerial boti su 9 milijuna godina u prošlosti. O! To je bilo prije rata. Nalaze se negdje u zlatnoj eri Cybertrona. Koje je ovo mjesto? Očigledno, ovo je Cybertron. U prošlosti. Prije rata. Prije nego što su ga Decepticoni uništili. Ne mogu progutati tu priču da su Decepticoni krivi za sve. Mislim, konačno, Autoboti su se isto tako tukli. Jer su morali, ne zato jer su željeli. I zaboravljaš li da smo zbog Decepticona mi ovdje zarobljeni? A, dobro, ovo mjesto nije tako loše. Ja bih rekao, lijepo je. Hej, vi, dečki! Jeste li došli pomoći? Ne baš. Nikad vas nisam ranije vidio ovdje, dečki. Ja sam Orion Pax. Ja sam Silverbot, a ja sam Slingshot. Ja sam Fireflight, ono su Air Raid i Skydive. A što ti radiš ovdje? Mi iskrcavamo pošiljke energije iz energane uzvodno. Ono je Dion, moj najbolji prijatelj. Uvlačiš još ljudi da obavljaju tvoj posao umjesto tebe, Orione. Vrlo smiješno. Ovo je Ariel. I drži se dalje od nje, ona je moja cura. Ne slušaj ga, on je samo ljubomorko. Hej, Orione, gledaj! Poznajete li ih? Ne, ali svi su čuli za njih. Oni su nekakvi roboti koji mogu letjeti. I mi ih zapravo vidimo. Zaista su oni!
Prepoznaješ li ih? Deceptikoni. Čovječe, ovo bi bilo odlično vrijeme da ih se upozna. Ti moraš zbilja naučiti stvari na teži način, zar ne? Čovječe, a da se sakrijemo pre nego što nas napadnu. Firefly, u prošlosti smo. Megatron ne zna tko smo mi. Kako Megatron ne zna tko smo mi? Ovo je milijune godina ranije i još nismo izgrađeni. Što bi? Da ih mogu poznati. Orione, to što oni imaju neobične sposobnosti ne čini ih nužno nekima koga želiš poznati. Hej, idi provjeri sklopove kompa. Ovi tipovi su najveći. Čula sam da njihove vođe sastavljaju neku vrstu vojske i da su napali jedan od vanjskih gradova. A, ti bi povjerovala bilo što. Kako bilo? Što nas briga ako je rat? Postoje roboti i stražari da se brinu o takvim stvarima. Sada moramo iskrcati gorivo. Tako je. To. Malo dalje. Savršeno. Zdravo tamo! Ja sam Megatron, kako je tebi ime? Orion Pax. Oduševljen sam što sam vas upoznao. Ono je Megatron letio iznad energetskih dokova. Siguran sam u to. Onda što je tu posebno? Joj, jesu li to sve vaši? Da, vidiš, tražio sam mjesto gdje bi mogao pospremiti moje stvari. Nadao sam se da bi ovaj hangar mogao biti slobodan. Hej, tko je to s Orionom? Wow, to je jedan od onih letećih robota. Što vi ovdje spremate? Sirovinu ili energiju? O, tu spremamo samo energiju. A, to je upravo ono što sam želio čuti. Deceptikoni, napad! Ne možete ovo učiniti. Makni mi se, glupane! Au! Ostavi ga na miru! Ariel, ne! Ti čudovište! Isključite sve ostale za stalno. Zatim, uzmite gorivo. Ne! Orione, govori! Reci nešto! Moramo uzvratiti udarac. Ako Kronosfera padne u ruke Autobota, to će biti propast. Megatrone! Robot stražar. Od ovih stvari se naježim. Da, svakako su nas znali dobro izudarati u staro vrijeme. Premda su roboti stražari nekoć bili naši neprijatelji, mogao bi nam koristiti jedan sada. Shockwave, može li se reaktivirati? Moguće! Ali nedostatak glave će mu smanjiti pokretljivost. Ratniku nije potrebna glava, samo dobro čvrsto tijelo. Koliko još dugo, Wheeljack? Ne znam, treba će još neko vrijeme. Barem će automatski opoziv ovoj napravice vratiti Aerial bote ravno ovdje. Ako je uspijem pokrenuti. Samo se nadamo da se Aerial boti nisu uvalili u previše nevolje, gdje je god bili. Moramo naći nekoga tko će ga popraviti i njegovu prijateljicu. I hoćemo, idemo, taj Megatron. Ovo će mi platiti, pa makar to bila zadnja stvar koju ću učiniti. A on je tip s kojim se htio sprijateljiti. Oprostite, ako taj mladi robot treba popravak, predlažem da ga odnesete u drugi grad. Moraš nam pomoći. Pogledajte unutra. Slijevaju se ovdje još od jutros. Pronašao sam način kako popraviti naše robote tako da se mogu boriti s Decepticonima, ali sada... Molim te, samo pogledaj njega. Osjećam jak duh u njemu. Reći ću ti što ćemo. Pokušat ću ga skroz ponovno izgraditi. U redu. On je jedini, ima i drugi. Tamo u hangaru. I njegova cura, Ariel. Molim, jedan po jedan. Možda bih mogao pomoći i njoj, ako moj plan uspije.
Roboti stražari! Trči natrag! Koliko ćemo još dugo morati čekati? Samo se smiri. Reći će nam kada bude gotov. Dakle, gotovo je. Možda ga nećete prepoznati. Više nije Orion Pax. Sad je prvi od naših novih branitelja. Optimus Prime. Bio sam u krivu, prijatelji. Divio sam se Megatronu samo zato što je moćan. Propustio sam vidjeti kako se koristi tom moći. U redu je, svi smo učinili iste greške. Sada moramo pomoći Ariel. Da, možeš li je rekonstruirati onako kako si mene? A možda bi mogao pokušati sličnu rekonstrukciju koristeći tvoj nacrt. Poslaću nekoliko androida van po nju. Onda idemo zaustaviti Megatrona. Ženski ratnik. Nazvat ću je Elita One. Uništi stražare! Dovoljno si razrušio za jedan dan, Megatrone. Nisam ni počeo. Ti? Tko si ti? Tvoja najgora noćna mora! Napadnite ga! Uništite ga! Kakve su to stvari? Megatronovi transport botovi došli su ovamo radi goriva. Ako Megatron sad dobije to gorivo, bit će nezaustavljiv. Zato se mi moramo pobrinuti da ga ne dobije. Gotovo. Onda vrati Ariel bote natrag u sadašnjost i požuri. Biće natrag za 2 minute. Radite vremenske upravljače. Moramo ih sačuvati u poziciji dok se Ariel boti ne vrate natrag. To neće biti lako, Prime. Ratchet, Ironhide, zadržavajte ih. Samo se nadam da ćemo izdržati dok se Ariel boti ne vrate natrag. To je zadnji energetski paket koji trebamo. Čekaj dok botovi budu unutra. Onda ih raznesite. Čekajte, gledajte! Ratnici su zapriječili sva vrata. Nema načina da izađemo odavde prije nego to gorivo eksplodira. Ne možemo dopustiti da Decepticoni pobjede. Da, ako dobije ovu bitku također će dobiti budućnost. Učini to, Silverbot! Uništimo ove purane! U redu, Ariel boti! Preobrazite se u Superiona! Sada, stražar. Odježi! Nikada nećeš pobjeći od nas, Megatrone! Nećemo se prestati boriti dok ne budeš gotov! Čuješ li? Ovi paketi energije bi trebali dati Omega Supreme dovoljno energije da nas odvede doma. Hej, što se uostalom dogodilo vama, dečki, u prošlosti? O, ništa osobito. Saznali smo nekoliko stvari Megatronu. I o tebi, Optimus Prime. Ili, da kažem, Orion Pax.
Vi, znači vas petorica ste bili oni koji ste me spasili. Hoće li netko konačno reći o čemu se ovdje radi? Pitaj Optimus Prima, on zna. U redu, pljunite, prije nego poludim. Dakle, sve je počelo pred 9 milijuna godina. Oh, divno. Biće to jedna od onih dugih priča.